baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, kali ini kita berada di Buntau, di Bamba Buntau. Semoga hari ini kita sehat selalu, diberkati, dan diberi kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Oke. Dari hari ini ada hari ketongkonan atau menerima tamu. Informasi yang ada cere julu dapur long di dapur umum kita pasul misal ulah pakai baik deh tak cere lo nasi turu kende kenalo si pangalolaban lumingkan nabatun nakulla lante adakna panda di bolongo sangkahna mahdilan tedirambe pada lati bongka imberan dan di puluko pada lati koka imbewo kalena lengko di dinaku lalagam te pasumbung ampurgo nareke te paumpuran paulelean lalu sungguhan puruna diomai anak-anak dian bungsu nakianakan inde sindo yohana nanti rarak masukan na inde tongkonan popongo maka lima alamai telepongan tondo kue tabe erokote tarampang masangka siman rokote te luwak bakalonar langgan-langgan na atau manda daw masalialang atau tutun daw makabuno sane daw panito disembang solalanda Asia yoga uno ko ikaw koran na unisungi kaisungan na daw banga siele na daw panito sang kalamat na to parenge tung kasangan na inde kaparengesan tiro padang tongkonan base Pak Gantian semananggana angga sangayo kalambana baru waranana tesi anak kada alam telepongan tondok tesi salaran sangka alam tepeli kuat lembang Menggaronto ada tanah tanah nenek ini bonene sangka daran kemurala kodolo pangalentenan panikuan tangan ditonda tungkasanganna maka lima mintu to parenge elan diri ina patanga benanian todolo to parenge parandangan patula kesolo mintu sang ayokana angga tori pukumba kaluan ate pangaleon tori porapa galang na tondok toma aparenta tungkasangan na anggan na totang may kataka totang may kalupu unindo ka pasambayangan unambe epangando dua nga pastor dewan paroki diakon pro diakon pengantar solomito sang kayo kalambana anggan na dua pendeta majelis gereja halim ulama solamente usang sitoyan mentuna kayu dito dipo kayu kalandona tondo to dipo lamba apaonganan angganna torran sia sindo angganna torran sia sambe
may sungan tomataka. Melindo tang para pana hanggang na may pantaranang na tungkol ng layop. Pangalulon na esungan pa kalanduan di kasiri matabuhon na. Di kabang nga tondon turunan na. Di umba alam may telili na patang apena niyan mengkara apalam may lili na misaba abana. Di umba pantaranang na tungkol ng layop esungan pa kalanduan tungkonan kata. Siyang baralamba si barubarana diumba pantara ng natong ko na layo kesungan pakalanduan di kasiri mata bumunda di kabanga tondon turunan natong konan tanite siya yo kalamba si barubarana pantara ng na lamay te tongkonan lamay te naliling ilepongan tondo kameng karonto tongkonan buntu uran dugumulana ada lan telepongan tondok na tongkonan na kang ditonda si pangalola lamba ararama kamban tiumba jomay gaya may padang rima lakiri tondoko di po ulun na salu kalula tondoko di po minangan lambe tondoko na to di po datumuane palotongan tung kasangan na to dilang dolalan yang luangin atau dilang kapatahunan ni to gula amangka di pelendo siang baralamba asi berwarna ararabuku di umba ada may lili na padangan di lili ikira mengkara pa pantara na kenapa londongan dainan na datumuane to bisa pangimpi to pada tindo ton na di pawendan pasa bongi ton na di patunan nang tamuan di pamanilin ton na di pawendan lan pada di pata padang ton na di patunan nang lan padang risa rira si ayo kalamba si barubarana pantarana kena padang tuo balo odainan tumbo tumuku tiumba padang di awang gading pantarana kena padang nale pengopindan sinene ao gading to titanan matua induku banung ukarurungan tiumba ulun nasalu kalua dolok minangalambe si pangalola lamba pantarana kena to di poda tuwane Sultan Nasanuddin malon masih pak gantiananna pantarana kena padang di goa tiumba padang rimang kasa si ayo kalamba si barubarana pantarana kena tondoko di pupale sunna umbu tiumba ajomai padang di Jakarta dolok dang atu balo odainan tumbo tumuku inde tondoko toma abulololong lako ba abana lembang toma au otang kelesoan lako pentutuan lipu si kambi irebongan didi singko kaparan kayu-kayu maka lima ala komintu urara makamban bukutang si keaderan tiumba jomai bak bana lembang mengkara apa jomai pentu tuan lipu umo inde padang tua kalau odainan tumbo tumuku nini ina padang rimun tau di yente ada ama lalong-lalong sangka ama aka sia-sia rapa lembang nikikung banggaran nampak na inde taram pamasangka kasih imbone-bone nikik joran tian tuna inde lubang bakal naran inde taram pangamulawan na inde tongkonan po-pongo inde pangarantian manikina tekembasi sola indo obantuk tu dalam di ima panda di bolongo diona Indonesia sindo Yohana nanti barara masokan sia nenek gitu tulang nan tatongkon ni teto temo tai sungi kula kasih dolokan na kedako di rundo na pulo ada narampe matampu sangka kaboton kula di gente bakar busa apabila na susiwa agan na bating ten pasiruan na te Mario tahun disung kaborok mo tama te lantang karang puapoy o lantang taula ali
Lamelindo witang para paanalaong mo opan tarisan madatuna. Jumay anak na tampagayang bungso na kundo tarapang. Angga sile to barana pulo kay di na. Angga tepo apa na leso karuan na dalong sang pulon nana. Laung bayanan sorongan sepuk. Lau sio batambatan pelam barambulu. Tanda tasing ina pato dengan bulawan na. Manda ki sidik kanan. Bintin siran dan manda. Tim sipotan pomatuto. Karampon tamas solanasan kagendenan tangge mairi lante maan lo totemo lante ada na rak tarap pangamasangka ditimang maatalo tang poka dirande maumburan tang diseno. Tanga bon yung tuken ng kapaya. Malo na ako kalimutan sa bako. Ang kami ni tanga number sa malo.
Ya tapi kamu tong-tong kutu pangan ko yaki ketut mi 3 kali, artinya kolasi sondo miki to mak pairu to, jadi tak tuta paham soal nasang to ayo tabe. Lo mereka apa ya? Yo tabe lako sampai ku nenek sensita mo po kami koordinator na pakatia satu. Iya tuh orang tuh pareng elegan, gede. Solo pemering. Indonesia lo bagian tan, masih yang tannya. Jangan mikir luar, ya mesti tuh pareng isolan, pemering tak kira ini. Nanti anu nih selain itu. Kalau umum sekalian, kalau minum, kalau makan kita. Kalau atur kan itu tak kira sampai ini ya. Iyo tabe tako tengah sirangnya nemelon ini ya tulah naturu to mak katia ko to mak papangem mo yo saban turu rombongan ini ada maina sementara pa mak ulilian rapa nama ulilian langsung masuling to pasuling jadi ko kusanga ke solai pa ke to panitende kumo ko beli pasilo bangan susi moto to ma popangam mola naturu pa katia na to mak pairu pa bano yo susi moto to na pokada sia pa ke to ide.
induk. Kopi, bebas kopi bisa. Ada kopi. Kopi bisa. Beni kopi. Beni kopi nompit. Beni kopi bisa. Babi may tao taro na. Owen. Andi mo sandal. Maras to kate pangarap ko binto bunto. Marasa. Marasa na. Lagi to mangarap ko bin na we. Mantap. Si mantap. Bosku, bosku. Mantap. Ya, bosku. Walaupun tak iya sama yang walaupun tak kesan doang itu baik kan tu. Hai. Jam. Senyum. Mantap senyumnya. Iya, oke guys. Mantap guys. Oke. Boleh guys. Marasa kopi. Lobang ang pakansini pale pesa na piyapang kankiyo la piyumpating untan nurosoy naya. Aduh. Oke, wah. Yo, magarap ta kamu. Wah, mantap. Pakai kuliah. Ada betul kalian kali. Tidak pakai ini kak? Oke. Tidak dipakai kak? Mana? Yang ini di atas. Ada, ini. Ji? Ada. Mantap. Mantap. Bola tu kena lama. Oh, iya, buru ini male, wah. Buru sara. Hele, umpamanya itu biasa masyarakat nano. Serlah. Televisi apa kak? Segala
TV. Iya. Ayam teh. Yang itu. Lompit mo. Oh. Biasa ko pinununong ke John aja pula. Di Nah nomor. itu ada kau sekali minggu darah 2-3 hari menghilang. Biasa mandak aja ada pirang. Kamu deh. Istilahnya itu ke anu bisa atau rajurin atau. Iya. Oh, ini malu. Malu. Salaman ini ko. Belum datang Asti. Belum datang Asti. Masih di rumah barangkali. Biar. Iya. Ya? Iya. Kima tabe moral dan do kima rindi pala moral kilen utama dalam pakabasan kasola ulu aba kaunaran. Ulu aba kaunaran.
sama keluarga dari Mila. Tim Mak Badong Umpit. Oke, baik. John Parura. Oke, tim Mak Badong dari Mila, guys. Oke. Gimana Om Lis? Alah, Om Tit. Oke, tak si sama tahun baru nih. Oke. Om Lis semakin ganteng di tahun baru. Ada masa siapa nama pusing? Ladik-wadikannya Inde Daosindo Yohana nanti tuh manda apa turu-turu tamama amen tak du batalo menulu matampu tuh langan nilambi ipatiran sangka dan ditete malawangan dadak nalan tema anggota tema Iman tabe kima atabe langan pasadia lasia yoka anggan nate may gaya mamak dandan bintoin ma paran-paran Salam buat kita. angga bintu sangayo kana angga bandu marangan dalam tema aluto tema Palopo, Pagtilang. kelangan sangalaw enda endeng sang lente pilalan besiman roko suleng karana angga nagayang ma dandan bintoin ma paran-paran angga tosang siturusan mairi tosang lengkoy lalan tuh mangka uran ni palay temay wajib kamatuatan ang kanabay ng kabula uturan nindo lang tema ano to temo Oke, Bunda. situro teme pelang parang bolu anggan na temay sang buko kada sang apatikan ng bisara jome anak kadadadian kong sunakyanakan si Selen Mario rarabu ko jomay bang panalit bang ang jome tentutuan na koni rara kiro kumasos sorre Oke, Panura. so bisara umpok iya mo teme kakang palandiran iya mo teme kakang mo kumuha ko na ni man iteme isorongan seputan ng tole tanong isang kangalampak din ni man iteme kurang na parang kaserina lompak kadete sorongan mo yesu lang kumatang ni kalentator romang kaya yung misuntor romang kadonton din ni man ikara sa ngabukot isya laran lang kumatang ni kalenta lagi kau kaki tiro-tiro itu kalang kotung kaki patah apai mata kamu duka pantara nak na tongkon na layu upang lolon na esungan pa kalandoan dikasih mata bumi di kabanga tondon turun nami lama lu batik batu batik mi masinggung karangan pasir yami laung kalau yang natang salah kalau laung bori yang natang salah bori kini ni katang palamiran anggan na katang mau puran lagu gua sampah wating kura tondo pangoto na Mario kuku sampah kita nulang ngangkut tendeng kita paraya nalangan bulan pada langan parayanta kendeng mata nalo pada langan tuata langan nunse pak lindona bulan nungkan lo tangan langi langan matua indung reke badu karungan lari gua kolak laki mo sangarara talang gudete mo pagantiananta apa to kumo sinolong sipil pulewana di mani sangarara tas dengka di mani pagantianan mada tunta ladi gua bintuk datang di dalam dinangkan datang di karatuna buang tu mampara adalah di pagong isanda dana ladi pagolak isanda beringna na tontong muraki wasang pindan umpepek kita natak sang gori-gori anta masak ke mairi marudindin lante ada na tarampak masangka lante lubah kalau nar ya motu rombongan na nenek etoding sia nenek etoding tongkonan lamay tongkonan kata rampo mempatumali itu tung kaboro la kosian nenehil la torro mariting kailangan alang letter B si tarulan tang nomor 30 karwa sala ko 50 si taruna rombongan na siapong papa toning siya papa na toning inde tiro padang tongkonan base rampo mempatu la ko papa kiki batu nenek na Selena la torro mariting kailangan alang letter B si tarulan tang nomor 20 bisa saya lakukan 20 nandan si taruna rombongan na siya Papa Atoling hindi tiro pa ng tongko ng base rampo men patumali itutung kabono o lako siya ninihin latoro marinting kailangan alang letter B lantang nomor 30 karo saya lakukan 50 si taruna rombongan na bati almarhum ne buran randa nama amburan
rampong pamandak buntu renge nararamang banung pamitin tanah sarina buku tang si peder tutu matang kia suruh lalangang kilantang nomor 2 saya kulantang nomor 5 si taruna rombongan na papa Inka siapa papa na Inka jo Menjayapura rampong mempatumali tutu laku papa na Kiki lalangang kilantang nomor alang letter B lantang nomor 20 bisa salah ke 20 nana si upuna rombongan na mama na Ajon garas si Makassar mempatulah ko nenehil lalangang kilantang nomor 30 karwasa na ko 50 rombongan na anak nek ruru garas si kitongkonan pong rumengan rampong pamanda bunturenge nararamang banung pamitin tanah saririna buku tang si pereran tutu matang kan suruh lator marinting ki ideinan lantang nomor 2 salah ko lantang nomor 5 rombongan na anak kampona Indo Rahma Amboran rampo mempatumali tutul laku papa gitu batu nenek hil toro merinting kilang lantang nomor 30 karwasa laku 50 rombongan na bati isok kare tongkonan kayo rampo tanah tasikira na makapan untuk di Kulawan di Bukutang si peren tutu matak kasuruh lator merinting ide ina nomor 2 sana lantang nomor 2 sana lantang nomor 5 si taruna rombongan na siapa Pak Andika kamu isong kamu teman itu mau siya bapak itu waktu nenek nahil kalau lain di belakang alam terkait jika rumah nomor 30 terus 50 rombongan anak dokter anak saya dokter juga pada pokok berapa sepatu Halo pagi guys, mantap. Si taruna rombongan merasa pembaulan siapa orang tongkonan basel rampo berpatu bung paman untuk regi dalam makanan proyek kita sehari dulu kita sekretar kecil program di kecamatan Borong dan Kecamatan Borong kita melakukan komuniti borong tongkol pasar di Papua Komuniti program di kecamatan Borong 30 kawasan Borong rombongan Bati Amarus Papa Alisa tongkol Pantai berapa membantu laku si Papa itu program di kecamatan DPRD lantang nomor 30 kawasan Borong 50 si taruna rombongan Salamba batu papa nanti di Jakarta rampo padu laku papa itu atau ini nanti alam DPRD lantang nomor 30 kawasan Borong 50 si pula rombongan apa Salamba batu papa Nadeni Jombang Jakarta mempatu malik tutur laku Maria Palanda Toro merinting kilangan nalang letter B si taruh lantang nomor 20 si taruh rombongan na Pak Siola rantinduk tongkonan base mempatu laku haber solatejo toro merinting kilangan lantang 30 karosa laku 50 si taruh rombongan na Medi Lolo rantinduk tongkonan base mempatu laku nenek hil batu papa itu toro merinting kilangan lantang 30 karosa laku 50 si taruh rombongan na Papa Eko jomai malangke mempatu laku nenek batu papa gitu toro marinting kilang kelantang 30 karosa laku 50 si taruna rombongan na Milna Sola Adina Lentinan tongkonan base mempatu laku nenek hil toro marinting kilang kelantang nomor 30 karosa laku 50 ia menutup sangararata pagatian malah bita soal masanga naden dimani sangararata salah sabo nahi salah masyarakat tapi laku kaleta kita rana buku jomai bakbana Lembang tarampo pastolongan di media protokol Pak Inang kalau atas itu bating sitan de Mario lantai ada anak tarampo sangkana kalau dona sangka lai dan panelian ditimang mak bulololo dirande maau tangkil soal si taruna si turu ada lantai lilikna lepongan tondok lilikna patang pedinya bisa abawana buntau tung kasanganna di pana alam lilikna kaparengesan tungko nempase bak tu tiro padang pak gantianana mak tu talinga ki landiri ina patang penanian nayan nanti kaparengesan tiro padang mak tu talinga ki na dipoli lelik na buntau mak tu talinga na ide tongko na pase waktu tiro padang mak tu talinga na dipoli ini sampan tabe la ko kita raramu ko do me ba abana lempang kini kita malut mak tu talinga tabe la ko tulung la ko tenisuru tu manara mak tu talinga lan telepungan na tondok lelik
ulang rara makamban na peren dari mulawan di bubutang si pere dan tutum matang jan suruh na ya tu anak surdikale anak kampuna batu sine to karana ide dau sa sindo tu latasi pagaran kumua la kita rara buku tu rampo mate tentang kasuruh la sitiro ki nenek hil batu bapak kita sebagai koordinator bapak Kiki nenek Selim nenek Tadi nenek Oli na bapak Gusti ia betul kita rara buku jomai bapak na Lembang tu rampo mate tentang kasuruh la sitiro ki nenek na hil batu bapak na gitu bapak Kiki nenek Selim nenek Tadi nenek Oli na pung Gusti jadi de tu tomatongku sampai nenek Selim sampai saya nenek Oli ko yang melatasi tiruan kita rana buku rampo matete tangkian suruh si taruna langan babagana tarang pangmasangka babagana pandari golong di rumah bakal naran rana bukulan ngaraga sakederan kumau memasang tiangkaran lataya tama daya mai batu latama rombongan yang waktu rombongan nenek Hil gaya mai malakiri rombongan papa Kimi malakiri rombongan nenek kiri au gading diri kira rombongan kiri malakiri rombongan pomo Ika Surago rombongan kelor kare nasi domemila rombongan nenek Ninda domemila rombongan nenek Peti dome Padua rombongan Bapak Riel Benturi rombongan ini aduh live lip rombongan Bapak Melona Toia Saagung Bang Gila rombongan Potasia Toiasa Agung rombongan Pak Erto Aginangin Sepun rombongan Nenek Moni Karengke rombongan Pak Ota Rantemua rombongan Salinding Batu Papa King Popong rombongan Nenek Kendeke Borong rombongan Nenek Surya Palopo rombongan Nenek Alpa Palopo rombongan Nenek Nabila Rantendo Betul Gunung Pase rombongan Otto Neborong rombongan Bapak Marin Soladina Karengke Tiro Padang rombongan Nenek Marin Karengke Tiro Padang rombongan Nenek Luyi Toko Surya Rantepau rombongan Pak Alex Merino Batu Bapak Ani Jayapura rombongan Benyamin Batu Bapak Butet Jayapura rombongan Pak Andrianus Bunga Jayapura rombongan Pak Aglesis Rantelembang Jayapura rombongan Maika Batu Ibu Kansia Jayapura rombongan Papa Pavel Jayapura rombongan Pak Ahmad Sujana Jayapura rombongan Pak Samuel Rorong Jayapura rombongan Pak Frans Tanga Jayapura rombongan Pak Ika Jayapura rombongan Artianus Pancarakan rombongan Pendeta Kristianto Madau Rantendo Tongkonan Babangan rombongan Rian Madau Rantendo Tongkonan Babangan rombongan Pak Senin Jakarta rombongan Mama Riel Mamuju rombongan Nenek Renal Tiro Padang rombongan almarhum Yuliruntung Sangala rombongan Pak Cila Sangala rombongan anak almarhum Nek Kedeng Bambang Tiro Padang rombongan Mama Bilal Jayapura rombongan
Ibu Adolfina Giring Allo Botang Mak Kale rombongan na keluarga Nek Tibo si buang tongkonan Baset. Iroyana sang moto turara makamban domay ba abanalembang tu mangkagi kambio santun sang nararana langan babangan na hindi tarang pangmasangka langgaraga sang kederan laku mombongo sang tiang karan. Kita lempar ada buku tu lantas turun mati tetap ke suruh nenek Papa Kiki, Papa Surya, nenek Selin, nenek Tandi, nenek Oli, Gusti. Yo nenek Il, Papa Kiki, Papa Surya, nenek Selin, nenek Tandi, nenek Oli, na Pak Gusti. Tu lantas turun mati tangkan suruh. Yo tabe la ko kita rarabu ko may baba na lembang kumua yang tatama rombongan narinte me kinalota ulebete me baitawa la tabun le tama tarampaka masangka tedodolo namane bay yo dadi tabe la ko kale malabi ta solna sangat tamalo abateng kumua ta matua indu kubanu karurungan lendu tama te tarampaka masangka la tabun le tu baitama tarampaka Tedodolo namanya buat baik namanya rada buku dumai boko. Jadi tabe lako kali malah kita solana sangat malu ngabateng solana sa. Tabe te jalur daya mai ya tu jalur ratola de damai sebelah barat. Alang sebelah barat. Jadi aku tulan tola. Ta ikuti bang itu nolak na tedong sia to mak bulle bai daya mai. Jomai sesam nenek tadi kumuya tu kita keluarga ya te alang A pada keluarga alang letter B to parenge solam B tondoko na alang C majelis gereja solat toma aparenta na alang letter D keluarga. Oke. Ninang lain nia lain kenang rara asioso kenang sindo osituran dadi naduan tidur ma'huluan karambau ma'songgo disara naturu bayi ma'huli pindan angga nagayang sioso angga tarapang situran dadi angga rara malani angga simbolo manit lokon rara diumba domai bak bana lembang dolo pentutuan itu ide padang ditiro padang atong konan pasedung kasanganan
Tondo ko na tarana tungkonan mundo si kami ikaparengesan sinuluan paatagarian nanay bindan nada atunan nang ide sangka ada na kalando na sangka na layo ko dandan palelean tang tatirori kalako tang taapari kamatanta kumoy ne padang ditiro padang tongkonan base tung kasangan na tondo di nindo base kasale alo amina umpatunan ng ngaparan kayu-kayu digente to maahulolong lako ba abana lembang to maao tangkelesoan lako pentutuan dito iya mo tondo ko na si base puang atipaya lo may padang arisakala anna to kau digente base sa karondonan tando o sa arabekan lang kumuha kinin tolantong ko ng base lili padang arimuntao song katama padang arisakala tanga di peloloki tanga di petangki kinin to sa kala tibang bang tama padang retiro padang tongko ng base tungka sa ngana tanga di peloloki tanga di pewakay dia mo ada na tanga di tonda sangkana to di poda tuwan elan telepon antondo pemanda di rundunan puno di tete malawangan lelina patang penan yang nalidik misa abana pantarana kena to di poda tuwan sinene katung alwamina to rata balayan sialikan na padang di buntao to tina turle samaranna patang penan yang si kami ada na pukinan loilalan na pumukori lambanan si nenek parange domay banu apuan salim banu mariting umpukinan loilalan kabumbungan rara umpumukong kalambanan tekali bulawan digente aluksanda pituna pitung riung pitung lampa pitung sabu pitung puluh pitung piang kalakoba bana lembang digente ni alumna parange alum mak lalong sangka maka sia si pangalola lamba ararama kambat jumba domay lilina padang rito yasa lilina tondokna todi poda tumuane tondoko tangan randan lilana kila tondoko tangan adete lepa bangkele kila tungkasanganna si ayo kalamba pantara na tagya abasi pak den atau di poda tumuane tiumba padang di angin si pangalola lamba rarama kambat tiumba lilik na wase tangana padang risangala ngatara na tongkon alay kunaluluan esungan pa kalanduan tongkonan di kasirik mata muhun na di kabanga tondo turunan na tondo kunamen base maruang tiumba padang dimila mengkara palilik na padang risangala siang baralamba pantara na kena palotongan tiumba da mayulun na salukarua mengkara pada mentipari tingina minangalambe tiumba pantara na kena padang ri malakiri pak den na padang didik lilik kira pak luluan na si nenek au gading tiumba lilik na padang di au gading si pangalola lamba pantara na kena si nenek patasik diumba di umay padang di rantai pao mengkara panilik na padang di kalambe orong-orongan totopo pesimbongan totang dia dinain pabendang tananan pasa umpatunan ng patamuan tau muda diumba padang di kalambe dolo padang di rantai pao si pangalola lamba rarapa kamban diumba pantara na kenasari wigading pak dena bumi batara guru diumba padang di palopo si pangalola lamba rarama kamban pantara na kena pitu ulun na salukanua pak dena karua bak bana minangnya malabde diumba Sulawesi Barat mengkara apa padang di mamuju diumba pantara na kena kalindo bularan pak dena was sekakan na talu lembang na pantara na kena puang bulu matua pak dena puang gamba bunga diumba pantara na kena pangkarapi dulu bapak dena siadek pataba tumpukin ang loilalan pangkarapi umpumukong kalambanan pungke kumuroko domay padang rimarinding salimbano
dineunta tuak sukaran aluk kaluk sanda pituna lakoba bana lempang diumba padang rirante buah tondogo di potaran pak kaluana tongkonan laik kesungan pak kalandoan tongkonan kairo si pangalola lamba ararama kamban diumba jomai palisuna nusantara mengkara apa jomai padang ri Jakarta tong unola langi kalua tong ulamban asia-asian tumpo padi angin umpolen teke talin puru kue makamban kiun di sumurokote garungga bisa disangka mariang ki idiong te barung gato anggana gayang ma'dan dan bintoen ma'paran-paran anggate may sang siturusanna anggate may sang ngayo kalamba na barubaran latumeng kakaboro umo anak-anak dian bong sunat yanakan inde rara amasokan na inde tongkonan popong sindo yohana nanti nenek kito tungkasangan na lau serong pindan na anak nenek elau menang kaboro sangka atau lolota ia mo sorongan sipu ia mo pelang barang bolu ladi kuat tabe ero kusuleng karana tasiman diong rian malah dita tatarima diong taruno silabe dekat taran nepalai diong raka sitaduan karam konta masol rasang kakendenanta situla kabating sitande Mario lante ada na tarang pangmasangka ditimang mak talo tangapoka dirande mak umpuran tang tisero iyo tabe lako kamu sana ke pembaca baita sorong-sorong ke masjid dan itu mak katia yo tabe to sorong-sorong yo meta di depan lah
Ya tojong na lo, tojong na lo.
natong nila, ganyan na. Nabante na din natin. Hello guys. Hello guys. Luto na. Ya kan? Hinang sega inang lain keto lain tolain lain dan sega kompong garangan nah. Sabi ka mo malapot natin. Iya, bisa ada Lang ano, mapapangan. Enggak ada. Mana itu tadi kan? Kalau kau kena buat tikor. Metal, kita nak tikor.
Tabi Allah tabi bulan siman kabar yang kula. Lihat tuh foto pi. Tampil tuh. Oke. Meron ko di kang papilok. Pilok sebagai pilok si Emetor.
Aman betul kan deh. Iya. Iya. Ina sing aya rinna sa sindo ina kalain na tibusan na lokoloy rara tola lain na senga kombong karangan na. Yo, panggilan ako paano, pininin nito paano dari Makassar. Kakak kita. Oke, bosku. Oke, tuan. Komplit, mantap. Oke, baik. Sangatlah Mantap. sukses selalu. Luar biasa. Baik. Mantap. Oke. Bagaimana Kareba, Mbe? Pak, Oi, bagaimana Kareba? Kareba Melo. Kareba Melo. Oke, sehat-sehat. Masuk tahun baru dengan sehat. Baik. Oke, baik. Bagaimana Kareba, bosku? Nah, mantap. Iya. Bagaimana bunda-bunda? Bunda-bunda baik ke tidak? Baik, baik. Baik. Sudah biasa, aman. Minum ko tayo. Wala yung pinuhit. Halo, Be. Bagaimana Kareba? Kareba Melo. Oke. Lili Kira nih, Umar Kani. Oke, dari Lili Kira. Oh, Gading nih. Oke, oh, Gading. Iya. Opi. Oh, derka Opi no, Opi. No, Opi. Ne Opi. Oh, dari Ne Opi. ada di tidak datang. Kau tengok gereja rok to? Yo. Oh iya. Terutama di kandang nasunta di daerah Pulau Kayu Pulau yang paling dalam dan masak ilu-iluan na. Bidang masak ilu-iluan na. Padindi bangun. Saya ke Baskom deh, may rumah. Oh, may rumah. Menonton ke Mayur nanti. Nah. Ini dong bikin Baskom. Oke, bol apa Berdo? Beril Pak Sigit. Oke, Pak. Ya. Mair mamar kalan tu. Saya pemain nanti. Tayo. Apa menonton pada apa nak komen? Tayo pa namin na mair mo to. Tayo pa namin na mair mo. Pati ako meron pa balik mas kon sa. Dati gana Ya tadi mau orang kiri dong kita komen. Tak apa. Daripada aku berdoa na komen, sama tak apa na komen, sama tak apa na. Tato. Bagi.
Iya, makan. Oh, ini dari Berno Beril Noel. Nah, halo Pak Sigit. Halo, baik. Terima kasih. Selamat tahun baru. Apa katanya? DSTV. Langganan TV, oke baik. Mantap. Semakin di depan. Oke. Semoga makin jaya. Semoga Oke, makin jaya. amin. Sukses. Luar biasa. Salam buat Ndok Maatan. Oke. Bersama ibu-ibu dari Maparis Papua. Oke, dari Maparis Papua. Oke, baik ya. Emiliana Rangga. Oh, itu. Mantap. Live ini. Iya. Ano tulio mi tibisoti, manco l'ottavo mi tulio mi tira. Manco l'ottavo mi tulio mi tira. Dari tole ya. Lambi kulina. Iyo, milambi ano. Panghalo. Paspel Mosquito, oke, paspel. Halo. Oke guys. Tim apa berarti apa? Dari Palopo. Tim Palopo? Iya. Wah, tim Palopo luar biasa. Oke, baik. Mantap. Oke, baik. Oke, Naswenda Togo Yamak. Sukses. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Wan. Jangan ke belakang, Ompit. Mau lihat keluarga di belakang. Oke, sebentar dulu, guys. baik. Ya. Suara mo. Batinge tongan tondok Mariotang Salarika laku tedao sindo Yohana nanti rara masukan nenek gitu tung kasanganan ke tonto turro besiman rokut terampaka masangka Bisa bang saya dipesan le di pada minggu itu. may katabi eroko te luwak ba kalonaran Kibesimalangan masalyalang Peperde. daw makka punosane daw panito di sini. Tayo ka po sa manay ko. Laduagan natin ay Muta na rapo kini sa sige na. Oh, iyo. ang ganito to ni sumudong walaran ng pana pada digulong tas dineuran te atoy na to mga sangga malotong mintu ko mikita katabi bantan ko mikita si. Bombe, marago kare bombe. Ang ganararamakamman manda apa nataranak ide baru datu. Ako berkatong guru. Nasalanan pa di garunga ampunin bang di sangka lantang kau Ayo pa. Oke, bagaimana Om Rika? Aman. Oke. Mangkasya isi tamu maling isi rompa kaboro. Anak kena tanpa gayang. Bong sunang gondo tarapang. Anakah natampa rara. Inde to tatong koni tema alo to temo. Angga sile to rara na pulo kay tina. Kumbay na di temay. Ada na nene sangka torolo tasorongan sepu talon tole. Si turu temay buhay di pamatuan anaka. Nabe ng kaboro turan nindo kulinu to marapo. Ulang magkitang katanga na tondo.
Hilalan kamo sang alaw eda alahin di kamo sang alente pelalan panggalak na kinamanik kamundok na kinawulawan. Hila maapalidan roko alugupeng kalusoran maapas sari roko sangka aping jadongan. Angki roko lama amere salu diong maapas sarandanan tanda tasikna todingi hulawan na katang apalambiran. Di buang ako batang di kaleta masolana sang lante maallo totemo lante gula adiran di lulangan lante adana tarang pagamasangka gurua angga kita to tiuba dio mai ba bana lembang angga to dulu ko dio mai sadang parara na pentutuan lipo. Ituro utai kami pasumpungan puno ko paumpuran pa unelean dio may tomara po ang gina tomempo na nao lamay te tangga-tangga katongkonan pumuwa din ni manik te may sorungan sipu taduan tole bainan wilasu tangun nisan tangan nampak tangun pe maranga pang lisuraran na te may balaran nampak na panda di bawah. Lagi gua indekan ni mga kukumba mangurin tanda tinaran mempala patomali. Apa kikitiro iduka ala gotong kaki pata apai mata kay kisay liti ngayo boko ki kanan kay ringki. Halo perlambukan. Kuno kaburu ka masola na sang anggapan taran na pandepali upang luluan na takun kay sana. Angga taru kumulawan namin ikan dauren na tongko na lain kesungan pa kalanduan. Dio mai ba bana lembang dio mai tuan lipu. Kuwa kamu mau duka nenek ditumpu matai rami di kala apa tando parayam ni. Kamu nenek di pak paile itu tuan di pak pekutanai. Kini dan emitemi ada anak nenek sangka atau dolota. Laka lampunan laka dan lekat. Banda ngasih ulang nasi kadendek na kumo kamu mau duka masol nasi. Lampa bayu-bayu selek na lampa dodo-dodo sangkalam makna angga katang apalabiran angga katang maupuran melanda kamu duka masolana sang pantaran na kami Dari mana ini? Dari tongko dalai kumpang luluan na kami kesungan pa kalanduan Bogotari. Tomi di kumpung tomi di papore tampa mulawan pa ide pangide nami rara elo rami masak ilu ami ambi ni dadian tamaterino kumpung tamaterainan Lagi jobnya ni digente itu malam batu mati ni to masinggung betul. Oh ya, apa di dalam ini? Tomalarang kuminda singkukana bangun dari rumah pasilana koli-koli susi tona nenek ni kentulan tolo lagi gua lagi pasungan kena sambung lagi kasih sambung kena umumnya lah sulemi ungkilai agan na nenek tapo nenek tololor na tapo tololor umok enen nangin dio mai barak tipa turan-turan mangiri onyarin digoi tangna tangga lakauranan tangna bengan lakaporasa mandang napapai kana tulu naria bisa bunganda ia mutarung guna pulo lantai maklo to demo Ya, kita di Pondok ini. Ya, oke baik. Ya, kita sudah di Pondok na mak bilang tadi rame komomentu na kata palambiran naganda kata maupuran lata palanga kalan dona buntu lata palidan Oke, tarikan acara apa ini saudara? Ini acara pemakaman di Toraja. Acara kematian. Nah, orang Toraja beginilah kehidupan setiap harinya. Halo. Bagaimana Kareba? Oke. Ada kapan lo? Tidak ada. Habis kapan lo? Habis. Habis. Waduh. Apa suruhan sidung mulewan di manik sakararata sedangkan di manik pagan janata anak kampung manik kipadalo nenek ibu ambil ibu kiboni sangadannya lagi gua Pak Inang galwata masalah sangat tonton batang tamal bupati. Oke Bang Billy, selamat Pak, sehat selalu kakak. Oke, terima kasih Bang Billy. Terima kasih, kita sehat selalu. Kita kasih umur panjang, tahun baru. Ya, cewek baru juga. Iya, oke guys. Bagaimana guys? Oke, mantap. Terima kasih. Oke. Sebuah senenek marin, sebuah senenek marin kering ke Juru Padang. Orang ko min patuman itu kabar orang ko nenek hil ba tu bapak gitu.
Untuk Marinting ki daw alang letter C lantang nomor 30 karo sa lago 50. Si taro na rombongan na si do siya nenek Ligi Tunggu Surya. Yung may rantepao. Orang komen patumali tutun lago nenek Hil. Batu bapak gitu. Turo Marinting ki ilangan alang letter B si taro lantang 30 karo sa lago 50. Oke, Elitipa. Si upo na rombongan na si Sindo siya Oke, mama sama ada ani. Elitipa. Sindo siya mama ani yung may rantepao. Orang pemain patumali tutun lagu nenek Toro Marinting ki ilangan alang letter C lantang nomor 30 karo sa lago 50. Beryl Noel. Si taruna rombongan na siya Papa Marin Soladina. May Papa Marin Soladina karen ke tiro pada. Orang pemain patumali tutun lagu Papa El Soladina. Toro Marinting ki ilangan alang Dari Daud Paruruk, salam dari salam sama orang-orang tongkat dari Salangata. Oh, si taruna rombongan na siya nenek Hil. Mana kita? Oke, Pak Jojo. Bersama Pak Jojo. Rombongan na siya nenek Oh, Hil. Pak Jojo. Oh. Siya nenek Hil kaya may malakiri. Berno, Kepala Berno, Dinas Berno. Pendidikan Toraja Utara. Rampo maarende nanti dong tutun mak kumbagaleke. Men patumali Pak Jojo ilago. kate. Oke, Pak Jojo. Hil Soladina. Jojo teh. Terbaik tinggi ilangan ala letter K si tarulan tanggal 30 karo sa lago 50. Si taruna rombongan na siapong ika. Siapong ika jo may surako. Orang ko maarende nanti dong tutun mak kumbagaleke. Men patulako siya nenek Hil. Terbaik tinggi ilangan ala letter A si tarulan tanggal 30 karo sa lago Oke, itu 50. kopi. Si taruna rombongan na Papa Kimi. Siapa Papa na Kimi daya may malakiri. Rampo may patumali tutun lago papahin. Oke, Anawara. Kilangan Thank alang you. letter A. Si tarulan tanggal 50 karo sa lago 50. Si tarulan rombongan na nenek Jerry. Siya nenek Jerry aw gading lili kira. Rampo may patulago siya Papa na Hil. Toro Marinting kilangan alang letter A. Si tarulan tanggal 50 karo sa lago 50. Si tarulan rombongan na Jerry. Jerry daya may malakiri. Rampo may patulago siya Papa na Hil. Marinting kailangan alang letter A. Si tarulan tanggal 30 karo sa lago 50. Si tarong na rombongan na keluarga na inasi anak kindo sa Pero kiopit. Oh, Nagdala tonggo na letter. Rampunta na ta sikira na magamantul uliwan. Huwag ibugutang si Pianera. Tutong kamarok lang ko ng tumate. Halo guys. Halo guys, apa kabar? Oke. Sa lago ng 55. Nah, Si tarong na rombongan na Ninda. Berno minum kopi dulu, Pit. Oke, minum kopi dulu. Kita ngopi-ngopi dulu. Kailangan lang tatalong pulong karo sa lago 50. Rombongan na nenek Pendi. Siya nenek Pendi Patua. Yung pumen patulog ko nenek Il. Halo nenek cantik. Halo juga sayang. Oke. Rombongan na Papa Ariel. Bisa kan dimakan ini? Ariel dan patulog ko tiga. Solahan. Yung Marinting kailangan lang tatalong pulong karo sa lago 50. Si tarong na rombongan na Papa Melona. Siya Papa na Melona to iya sa ako. Bang kila-kila. Oh Gusti, harta jana. Acara apa ini? Acara pemakaman. Beginilah acara pemakaman di Toraja. Ini berlangsung selama 5 hari. Halo, sirapan pagi. Oke, ya ibu-ibu. Komunitas ibu-ibu namanya PKK di sini. Bertugas melayani tamu yang datang. Ada yang bersih-bersihkan gelas, cangkir. Ada yang pergi melayani. Ya, yang pergi melayani dikasih cantik-cantik, dikasih makeup-makeup. Kasih beading-beading. Kasih mulus-mulus. Biar tambah cantik. Itulah. Oh. Ya tinggal di sini ya tua-tua. Nah, sudah tidak kuat nih pergi jalan bawa kopi karena licin ya bahaya bisa tersumbang kalau orang tua pergi bawa kopi. Jadi bagian potong-potong kue saja. Nah, yang penting dapat kerjaan, ya dapat tugas. Oh, yang muda-muda begini pergi melayani. Ya. Ya, oke. Yang tua-tua bikin kopi, atur makanan di dapur di bawah.
Oh. Nah, gelasnya dicuci di sini. Jadi habis sudah langsung cuci. Ya. Ini bagian masak di sini, guys. Ini bagian masak nah. Masak di sini, masak nasi. Nah, juga air panas. Mau dibikin pakai siram kopi. Ya, di sini semua. Ini namanya dapur umum. Oke, guys. Oh, ini nasi gini, guys. Ya. Iya. Oh, ini pangan ini. Iya, orang apa makan sini. Tapi bunda-bunda yang masih muda. Iya. Viral. Belum ada suami. Oh, belum ada suami. Belum ada. Oh, masih jomblo. Oh, Ada ketua itu penonton mau sama nenek ini masih jomblo ini. Belum masih. belum punya. Iya. Cucu sudah berapa banyak? Oh, sudah ada buah cucu. Ya, iya. Ada cucu tapi tidak ada suami. Ya. Masih mau dicarikan. Oh, boleh. Boleh. Oke, wah, luar biasa. Nenek sudah tua tapi masih semangat. Iya. Banyaklah potong terong. Teman ini tarikan banyak potong terong, lebih 20 terong di sini. Banyak. Iya. Sempurna rombongan Pak Andrianus Pak Andrianus semua Joma Jayapura mempatulah ke Bapak Kiki Turun Kiki Langkang nomor 20 bisa saya pulang nana si taruna rombongan Pak Halo. Alexis Apa kabinaka? Pak Alexis Roland Telemba Apa yung? Joma Jayapura mempatulah ke Bapak Kiki Kiki Langkang nomor 20 bisa saya pulang nana si taruna rombongan Maika Bagi Ibu Kansia Joma Jayapura mempatulah ke Bapak Kiki Turun Hati-hati, masak ada emoni. Oke, ada emoni. Cari jodoh. Bapak Payal Jayapura mempatulah ke Bapak Anak Kiki Turun merintik kilang lantak nomor 20 bisa saya pulang nana Kota apa? si taruna rombongan Pak Ada karena mau jodoh nih Irma. Ahmad Suryana Joma Jayapura mempatulah Yang bayar pada purga. Anu teh, mulai ku Benny. Oh, lebih menemi. Iya, lah ku Benny. Iya, Bembe. Ada boleh bar. Joma Jayapura mempatulah ke Bapak Anak Kiki Turun merintik kilang lantak nomor 20 bisa saya pulang nana rombongan Bapak Frans Tangan Murah aku untuk yang bisa buat dua-dua. Iya, murah. mempatulah ke Bapak Anak Kiki Siapa kasih bawa pemunda? Ada ya, dipakai borong. Iya, teh. si taruna rombongan Pak Inka Joma Jayapura mempatulah ke si Bapak Anak Kiki turun merintik kilang lantak nomor 20 bisa saya 20 nana simpuna rombongan Andrianus Joma Pacarakan mempatu malik itu turunlah ke Bapak Anak Surya. Oke, tarikan Mil Garis Toraja. Kalau di sini masih sudah mama-mama di sini. Karena ini komunitas ibu-ibu PKK. Nanti kita cari yang bening-bening yang Garis Toraja ya. Oke, salam sama pakai topi di depan. Oke, selamat tahun baru. Sitaruna rombongan Rian Madau rantai Domponan Babak mempatulah ke nenek merintik kilang lantak tahun puluh karosel kulai mampu sitaruna rombongan Bapak Seli siapa Bapak Seli Joma Jakarta mempatulah ke nenek merintik kilang lantak tahun puluh karosel kulai mampu rombongan Bapak siapa Mana Riel Joma Jakarta mempatulah ke nenek Mana Thomas Sungai? Ada. rombongan nenek Rena Stil Pongkat saya pakai topi merah. Almarhumah Yuli Luntung Lamay sangalak mempatulah ko nenek Hil Merintik kilang lantak talong pulong karosel Ada bersama pongkat saya ote. si taruna rombongan na Bapak Pongkat Cila sa pongkat sa. Bapak Cila sangalak mempatulah ko nenek Dari Hil kertas kosong. Merintik kilang lantak talong pulong karosel ko 50 si taruna rombongan na almarhum apa? Anak almarhum Gore-gore. Bamba Tiro Pada Ratu tanda tasikira na makama nutun yung puluhan yung kotang sipirin tutong matang disuruh Merintik kilang lantak nomor 2 sa ko 5 si taruna rombongan Acara pemakaman. Mama Nabila Joma Jayapura mempatulah ko Bapak Anak Kiki turun merintik kilang lantang nomor 20 bisa saya laku 20 nana si taruna rombongan na Ibu Adolfina Giring Ini Alo lagi makan ini. Ibu Adolfina Giring Alo Potang Makale Rampung Apa mempatulah lagi ko kandidat? Bapak Anak Kiki Woi, woi, daging babi. aneh Otto burung tolong mapase Rampung mempatulah ko nini turun merintik kilang lantang talong pulong karua saya laku 50
Dalam nama kambakira pada lembang Oke, Peldi sosok masuk nih. Baru beli teh Peldi. Garuga disangka kemudian pemanik sangarara atas salah abasana salah sabu ya rekan datang di basa pak tabe pak inang keluar malah abitra terampung buka dari meja protokol dari pak kali semua tolong tole di sini. Oke, akan ada lagi. Lalu kena bayi wadan dan pintu mak paran agar itu ada makaban dona para nak panjang baru datang masalah dan panjang kayu sungan tomataka lagi pak pemain apa isinya itu dulu sangkal tapi takut karpe anu sungai karena tabu kayu lagi kalau dende kuli kalian dekta tadi barang pak lagoto inan mangka di papatungki isor rasa situru ada na tuh kampai lantai na pada lari bunto pasang apenen bisa apa umum negeri tanda mamalita boleh duit dari kinolutan batu makde tete kuliah baik kemudian tawang kasih pakar babaguan anak dia di dalam sindok sasile itu bernaan antara toboki mak tobok tali lagi jadi napa dari mutau naya nende tobok pasir atau di rupana di tobok tali na di poli kini sampai tapi adalah kita raba kabar rumah gorengki mari kang biasa mak tobok tali kuna riset emisi ulang dari bunga na tobok tadi main katulong na tobok kaki itu mereka baiklah sisi motoku pamasang sambo utama suling sayo kata desio pak nak katong konanta laku tesa sindo yohana nanti waktu rara masokan nenek gitu supu lolokna upu upen daunana langan tang lapendelakan ende ke tang lapes salisia si teruna laku kita rara buku turampo mak tete tang kesuruh kumala si tiro ki nenek nahil bapak kiki bapak nasurya nenek selim nenek tate nenek oli na bapak gusti. Oke, jadi setelah keluarga yang datang melayat keluar dari lantang kerampuan akan terus ke nomor pondok yang sudah dibacakan tadi di Pakalolo rombongan keluarga Nek Tibo tongkonan Sibuang ini tongkonan Pasir di Bonina ala konen Elil si tongana Rampo Mak Tete Tangkian Suruh boleh semangat. Jadi ada beberapa macam kirtangan ya, ada namanya otak kesuru, ada yang menuju secara pribadi, artinya kalau secara pribadi itu oleh pelaku kita karena buku turun pemateri otak kesuru nenek bapak Kiki bapak Surya nenek Selin nenek Tadi nenek Ordina Bang Gusti yang betul atas proyek PT Tangkian Suruh babinya akan langsung dibawa ke belakang dan dieksekusi. Cara pemotongan babi di sini yaitu di bawah telinganya ditikam ya. Jadi khusus daerah di sini kalau potong babi itu ditikam di bawah dan telinga, ya di bawahnya telinga. Kalau di tempat lain di antara paha, mungkin tempat jantungnya. Tapi kalau di sini di bawah telinganya, begitu. Ada tata cara tersendiri menurut tradisi adat masing-masing begitu. No. Tapi laku terparingi laku terpaperintah laku di gereja laku teranambe teranindo la lana tetong la mutu na jami abanan bang. Mate tete 92 mo dari nalambi waktu na lampa munting ibatang kaleta. Oke. Ta sortengi satu te rombongan namin. Oke, kita mau apa untuk petang kali artinya kita makan. Ya, kita akan. Memang kaki mati dah kata kata pokoknya mesti jalan malalanan kata kami rombongan naik. Jadi akan disorting dulu, ada break dulu sebentar. Sejenak untuk makan. Masa dia minta lagi kandena. Kak komando dulu. Aku pakai mangkak ke komando petaruh itu rombongan naik. Oke. Tapi disupan al pagkapriyatan ng tanimas eh. Halo, bagaimana na Ical, si bagin kanteng na Ical, mantap. Nah.
Oke, lagi menyimak. Nah, beginilah masing-masing daerah di Toraja itu beda-beda adat kebiasaannya. Nah, kalau di daerah ini khusus Buntau ini cara potong babinya itu tidak sama dengan cara potong babi Iya. di daerah lain. Tabe painang keluar tara ramakamba na may mabanganda pa na di bolong ko susimo to ko na di ko kena tama mo pa ko na susimo to na buar kata tanga pamunti batang di kaleta na no mo kada bisa lamay jeta kana tondo ko lamay jeta marabu ko mo ko lam pamunti ki batang di kaleta dolo namang kata tama tamo turana ko kudo may iba banalema. Jadi ko mo maapa ta skor simbang modal penerimaan dana buku selama setengah jam. Oke, setengah jam. Ya, kita istirahat dulu setengah jam. Kita mau Ada pi karambongan. eh? Ada karambongan. Ada pi, tapi makan dulu. Tapi kamu makan dulu le. Nanti kamu lapar. Jadi setelah makan kita akan menurunkan memindahkan jenazah dari rumah adat ke atas sini. Ya, ini namanya pentuanginan. Jadi ada dua macam. Kalau di Toraja ini, kalau utamanya di daerah kami di sini, ini namanya sudah lakian ini deh. Karena tapi masih termasuk pentuanginan ini karena masih lengkap sama ini, sama rumahnya. Ini masih melengket sama rumah. Ini biasanya itu langsung taruh di tengah di sini. Nah, tapi ini dibawa ke samping. Ya, tapi namanya kalau di daerah sini juga sudah mak babi itu sebenarnya ini. Semuanya sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Salam sama Ical, salam dari Papua, Mak Paris. Oh, oke, Mak Paris dari Papua. Baik, kita mau Pak Pamuntu Batangkali dulu. Kita mau mengisi dulu Jawa Tengah. Inilah ya, jadi setiap tahun itu maafin guys, setiap tahun itu kalau mau di Toraja itu ribuan habis. Babi juga. Cari kita tahu di sebelah mana. Mana? Itu ampius di situ, mungkin sawah pius. Babi di sini sudah mahal guys. Kalau babi berukuran begini sudah paling tidak 5 jutaan ini ya. Nah, belum cukup 1 meter. Nah, di sana mungkin 1 meter itu sudah 7 jutaan, 7-8 juta ini. Ini ya. Nah, sana juga sudah mahal. Jadi babi adalah hewan yang paling berguna di Toraja, paling bermanfaat karena setiap saat dipergunakan. Siapa yang di pesta di Buntau? Ini namanya Nenek Gito. Nenek Gito. Di Bamba, ini kita di puncak gunung ini, puncak bukit. Kristina Tina, oke baik. Rizal, Nisa. Salam dari Majene dan Polewali. Oke, dari Majene Polewali. Terima kasih Rizal Mangesa. Emiliana Ranga, Martinus, Eko Purwanto. Adakah coba Dero kawan? Oh tidak, kalau di acara pemakaman di sini bukan acara sukacita, jadi tidak boleh ada acara deroknya. Karena dero itu acara untuk bersenang-senang, sukacita. Kalau acara duka cita itu badong.
Oke, salam dari Toraja Utara dan sekitarnya. Oke, El Palayukan. Aku nih guys, dia berkade tentu. Apa? Gereja Katolik Stasi Hati Maria. Daud Praragu, salam sama Gora-Gora Tokon. Oke, ya. Dilempar kursi. Oke, wah ini namanya Tony. Tanya Tony. Tommy. Nek Nadin. Nek Nadin, ya, Tommy, Nek Nadin. Yuli Tom, salam dari Maratara. Hei. Masilaga dah komplit. Oke, Martinez mang ketua Masilaga tenan. Sudah bikin. Nah, selama masuk tahun baru ampit ini influencer. Aduh, ini perlu berat ini. Selama masuk tahun baru. Perubahan cuaca di tahun baru ekstrim juga ya. Ekstrim. Cuaca yang ekstrim. Biasa panas sekali siang hari, sore tiba-tiba hujan deras. Itu namanya ekstrim. Oke, salam dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Boleh tahu begini acara apa? Oh, ini acara pemakaman, acara duka cita, acara kematian. Ini kalau kami di Toraja itu kalau orang meninggal itu biasa disimpan berlama-lama dulu. Bertahun-tahun boleh, berbulan-bulan. Jadi nanti pada ada saat yang tepat baru diadakan upacara seperti ini. Berlangsung beberapa hari. Oh, itu disumbangkan ke sekolah. Oke, Leonardo Pasola, boleh ini untuk Rantin, Bamba, dekat Rantin. Salam dari Bekasi kakak, semoga acaranya lancar jaya. Oke, terima kasih Kakak dan Bimo Ahmad. Ya. Nah, ini babinya dibawa ke belakang, kemudian dipotong di belakang. Ya. Jadi babi itu tidak dipotong di tengah, cuma kerbau yang dipotong di sini, di tengah halaman. Kalau babi dibawa ke belakang. Jadi kita tidak tahu berapa banyak babi yang dipotong karena tidak diperhitungkan, cuma yang dihitung itu adalah kerbau. Kerbau menentukan cara. 3 juta. 3,5 bisa penuan. 4 juta. Apa juta bisa? Apa juta bisa penuan? Apa itu? 5 juta bisa penuan. 5,5. 5,5 bisa. 6 juta bisa. 6,5. 7. Mesti saja sama kita ini nak jadi masih memang. Selesai itu. 6,5 menit dah. Pira mau 6,5 mo? 6,5 bisa penuan pen. Woi, kapondang teway kay Seng. Rokosiku tiba itu. Lain sa ter ele. Rokosiku. Rokosiku. 6,5 bisa penuan. Woi, karuara kita bisa ra kita. Bisa. Oh, oke. Tahu kami. Bila kami mapi itu. Oh. Lalu teman apa sih kolantena? Iya. Ya ini 6,5 bisa penuan. 6,5 juta. Ini kalau dibeli di yang ini tidak Kualip itu. Tidak kurang 8 juta ini. Oh. 6,5 bisa penuan. Apa penakit? Yakin napi itu teh tak pental. 6,5 pisan. 6,500,000. Yo. Oke. 6,700,000. 67. Pelambi 7. 67. 68. 68.
6.800.000. 6.900.000. Bang, maksudnya apa itu tuh? Harganya babi. Ini dilelang ini. 7 juta pisan penduan. Ini babinya disumbangkan ke sekolah dan diuangkan. Nah, 7.100.000 pisan. lelang. Jadi keluarga menyumbangkan ke sekolah. 7 juta pisan. Nah, 7.100.000 sekarang diuangkan dilelang. pisan penduan. Ini sudah 7 juta ini. Nah, kalau harga normalnya 8 jutaan lebih nih. Kan lebih 1 meter. 7.100.000 pisan penduan pen. Pepetan lo. Pen. 7.150.000 pisan penduan pen. Tak apa sana aku mulai lah yo tu kila. Oh, tu mi api di sana yo kau insya-Allah. 7.200.000 pisan penduan. Ben. 7.250.000 pisan penduan pen. Tanu. Oh, 3 kali. Ya. Oh, marato derek ya. Halo yo. Oke, sekarang kita mau Sembayang kita kumande. Ajak Miki. kita sarapan dulu, siap. Berdoa dulu buat sarapan. Oh, jadi keluarga, maaf teman-teman semua, saudara-saudaraku yang lagi memantau Sangalat TV, memantau acara pemakaman di sini yang luar biasa ini. Oke, cuaca yang bagus. Ya, kita akan istirahat dulu untuk makan ya. Tua ambil subuh masih saya dikabur semoga torekan ni rampung pamajong kali kepenangki jormat bimi kumpalan po saroki